istirahat dulu. Tuh. Bang siapa namanya? Amri. Hah? Amri. Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini sekarang Habibie di mana, Dek? Di masjid ya? Sama teman-temannya? Tuh, temennya banyak. Halo. Sekarang pada joget yuk. Sana Bibi joget. Yo, joget. Asik. Joget semua. Tuh, Bibi berani tuh. Joget. Ayo joget semua. Ayo, Habibie joget berani tuh. Asik. Joget, Sayang. Ayo, joget gak apa-apa. Tuh, ayo Habibie joget tuh. Ayo. Tuh. Joget. Ayo, joget. Asik. Ayo, joget semua. Asik. Tuh, Habibie aja berani tuh. Asik. Iya, joget dulu. Ntar masukin, ayo. Joget dulu. Seminum. Woi, seminum. Mau pesen no? Kapan pesennya? Ada bikin nih. Ini teman-teman nih. Woi, Habibie semangat. Joget nih. Ayo joget semua. Awas, sini Dek, sini, Habibie sini. Wow, muter-muter nih teman-teman. Wih, Habibie nih keren. Asik. Asik. Habibie istirahat yuk. Yuk. Oh, istirahat dulu Bang. Istirahat dulu, istirahat, duduk dulu. Istirahat dulu, duduk ya. Keluarin Bang. Nah, antar dulu. Abang istirahat dulu. Tuh. Bang siapa namanya? Amri. Hah? Amri. Amri. Namanya Bang Soleh juga nih rombongan. Ini siapa yang mau masuk? Layanin aja ya. Layanin anak-anak. Siapa yang masuk? Gantian. Ya, gantian. Siapa? Kamu. Habibie mau masuk juga nggak? Mau masuk? Jangan satu-satu Bang.